umusore bita Hato yamaze kujya mu kipe ya Chelsea n'indi signing bavuga yuko ngo izaba imeze nk'aya wa musore utayizamu baguze bita Pedro. Ya nibyo yitwa Joel Hato, akaba ari umusore w'umudage w'umuholandi akaba ari umusore ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso ariko ushobora no gukoreshwa mu mutima wa defense. Umusore w'imyaka 19 rero kuko ni umusore avutse ku itariki 7 z'ukwa gatatu muri 2006 avukira Rotterdam mu gihugu cy'ubuholandi. Umusore wa metero na 82. Ekipe ya Chelsea rero yamaze kumugura imukora muri ekipe ya Ajax Amsterdam iwabo mu gihugu cy'ubuholandi. Ekipe ya Chelsea rero ikaba musinyishije imyaka igera muri 7 ku mafaranga angana n'amapaundi $35 n'ibihumbi 500. Akaba yamaze kuyigeramo rero n'umusore uje kubafasha gukomeza defense yabo. Yego ni umusore ushobora kuba yakina ku ruhande rw'ibumoso ndetse no mu mutima wa defense. Bakaba bamubona nk'umusimbura wa Makukureya kuko Kukureya yakinaga nkaho nta musimbura afite. Murabizi ko Ben Chilwell ntabwo bahuje, bahisemo kumurekura na sezishize yakinye mu ikipe ya Crystal Palace. Barifuza kuba bagira cyo navuga ngo ni swadi yagutse kuva ati ni Kukureya n'abadahari tube twabonaho tumusimbuza. Urabona ko Chelsea igiye gukina Champions League itandukanye no ko yakinye Conference League umwaka ushize, isa nkaho bya amarushanwa atarakomeye cyane nkuko bigiye kugenda muri no mwaka w'imikino. Ubwo abaye umukinyi wa 50 kipe ya Chelsea sinyishije kuva yatandukana na Romani. Umukinyi wa 50 kuva mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2022. Sezo ya mbere 2022 basinyishije 17, sezo ya kabiri 2023 basinyishije 12, 24 13 ubu ngubu bamaze gusinyisha 8 kandi baracyakomeje. Baca visa y'imonizi ntibarinjira nabandi. Abakinnyi 50 mu myaka 3. Sha irabasinyishije kandi ubona ko isinyisha abakinnyi bakiri bato cyane n'abakinnyi benshi. Ubwo bisa naho bari ugucencura cyangwa se kuzana abakinnyi benshi wenda umutoza akazareba bagumana nabo. Ariko nk'uyu Hato we umuntu yavuga ko ari umukinnyi mwiza wanagize progression nziza, wahereye muri Ajax y'abato kuva ku myaka 15 17 kugeza azamutse muri Ajax nkuru. Akoze saison nziza cyane, saison ishize mu kipe ya Ajax ari no kitu ikipe ya Chelsea muzana. Hanyuma kandi yamaze no kuba introduce mu kipe y'igihugu. Murabizi ko yanagaragaye mu kipe y'igihugu y'abato y'abaholandi U19 cyangwa se bataye imyaka 19. Urumva ko rero yamaze kuba produit fini cyangwa se wa mukinnyi ugeze igihe cyo gukina. Hanyuma iyi versatility agira cyangwa se kuba yakinishwa mu myanya myinshi, ubona akantu abaholandi bihariye cyane cyane abaholandi bakina inyuma. Urebye nka Batimba yakina muri center back, yakina ku ruhande ku mpande zombi ndetse no muri mediane buryo bamushyiramo. Wareba n'abandi bakinnyi bagenda bava mu Holandi ubona ko bagira ku kantu bituma rero babona amakipe byoroshye. Nk'ubu Chelsea ivuga ko ishaka kumukoresha muri central defense ye wenda ba Revikoro bagize ikibazo cyangwa se ba Darabio, ariko kandi yanamukoresha kuri gatatu ku ruhande rw'imoso inyuma. Birumvikana rero ibonye umukinnyi nk'uwo wakina imyanya irenze umwe mu kibuga aba ari ikintu cyiza cyane ku ikipe ya Chelsea kandi nawe ukina na muto. Nabo bakina imyanya myinshi ngira ngo ni uburyo baba barakuze n'uburyo baba barabitojwe bakira abana, batozwa gukina umupira pani imyanya cyane. Ubwo ni muri ya system ya Toto Football n'ubundi y'abaholandi. Kurebye na Yohani Cruyff kera, Yohani Cruyff abantu bibazaga umwanya akina, yajyaga kuri attack agakina, akajya muri mediane agakina, akajya muri defense agakina. Abarimo ba Ronald Koeman umwe mu ba defense ariko babaga bafite ibitego hafi 250 gutyo. Rero na abaholandi niyo system yabo ukina Toto Football, ntago uvuga ngo nkino uyu mwanya. Rero nicyo kintu bazane Joel Hato agiye kubisikana n'ubundi na Axel Disasi nashobora gusohoka mu ikipe ya Chelsea. Rero akaba yamusimbura n'ubundi bakaba bakongera squad ikipe ya Chelsea. Ubu gahunda no kubanza noneho no gusohora after list uwitwa ubu ngo bakinyi bari guhura n'uwitwa Enzo Maresca bose bubitse umutwe avuga ati nanjye adahita mbwira ko ngenda. Ni bake bafite icyizere, liste ni ndende cyane. Ibijyanye no gusohora abakinyi bo birakwiye kuko biragaragara ko icyambere bafite benshi, kuko Joel Hato Benjamin yabaye umukinnyi wa 50 50 ubwo nyine rero yamusinyishije kabiri uwawo Felix. Yego reka tuvuge ni yarabanje amutiraje amusinyisha ni signing ya 50 bakoze kuri Joel Hato. Aba Marons ntibarimo muri Ranoze nawe 49 49 Todi yasinyishije. Ni bake ariko myaka ingahe tunishize 4 ni mwaka wa 4. Ubwo se ntiwabara abakinyi 10 buri mwaka kuri Amerika kuva 2016 urumva kugera 2020 yagiye ryari Roman 2021 2021 na kabiri bamaze gutwara Champions League. Muri iyo myaka yarasinyishije abakinyi 30 imyaka 5
uyu amaze gusinyisha abakinnyi 50. amaze birumvikana ko kugurisha rero abangahe arimo arakora bizinesi ze mu buryo bwe, Arabagurishije arimo arabagurisha. kandi njye ikintu ndimo ndakunda ni uko byibura arimo aragerageza kugera cyangwa akarenga kuri ya mafaranga. reba nk'uyu Davis Barihawne yamuguze $30,000,000, bamuhaye inisho fee y'amafaranga $25,000 na Adonis bikazafunga ya 30. ni umutoza bari baramutoje muri Leicester, aramusaba akigera hariya aravuga ati ngomba kumubona. yego So mbona rero ko icyo bagomba gukora bo babanje gusubiza ibibazo byihutirwaga ku isoko ryabo mu binjira. Baracyavuga ko barimo bategereje kubanza kugira aho basohora nka 3 cyangwa se 4 bakasubira no muri deal ya Garinacho, ko bavuga ko babona ko bakifuza ko byashoboka ko bamubona. hatawe umukinnyi ahaye umukinnyi 15 mu Holland kiniye Chelsea mu mateka wo mukomoka mu Holland kinya 15 twakwibukamo nde Sezo nande ya mbere mu beza mu bahorandi twakwibukamo nde nande wakwibukamo ni Rudiguriti Hajimi Asaribenke Ariene Robeni Alien Nobeni akanya nakibuka ngo ajya muri si Damien Dafa yese ari umurandi oya yari umunya Ireland ahubwo Zenden Zenden nguriya dore ariko ntuza Amerika yose nayo igihe kinini Hassan Bakara ikiniye nawe Amerika yose mu bose barimo dore ngira Bogarde nguriya Amerika yose nguriya Rudiguriti nguriya mutoza umunyezamu uriya munyezamu yitwa Van Wati yaje muri Chelsea 98 ayivamo bibi nuza namuvanye mu zamu kudicini uyu umuzamu hanyuma Deri Horn Deri naga y'umunya Espanyol hajya mu dore nguriya Jimmy Sarbenke dore nguriya Bogarde dore nguriya Zendeni dore nguriya Lionel Nobeni nguriya Karedi Bararuzi nguriya Buruma nguriya uyu mwana yitwaga Van Honorte nguriya na Tenere Ake Van Ginkeri na Ian Matsen abose n'abahorande bayikiniye abaye mu 115 biri hagati na hagati. uyu mwana w'umuhorandi ni Sama ya mbere yasinyishije 10 yinjira abakinnyi 17. bwa mbere Toddy Boyle iya kabiri yinjiza abakinnyi 12. iya gatatu 2024 2025 yinjiza abakinnyi 13. ishize ubu bamaze kuba 8. bagomba kuba 10 byibura. abandi babiri harabura abandi babiri barinjira bari 10 harabura Javi Simons na Garinacho babi 10 ibi naba ngombwa arenza abandi babiri ntibabura wari bitangiye. oya nimba ndavuga ni uyu Gerard Hato ni umudefenseri mwiza. hari ikibazo kimwe nibajije nabonaga ngiye ari umukinnyi uri umaze kugera igihe cyo kumusitata bihoraho kubera ko mbona afite potential defenseri wiyaminiya buraba ufite n'imbaraga. gusa hari akantu k'akadefagira k'amakosa menshi n'amakarita menshi, ariko burya umuntu watangiye kwambara igitambaro cya Ajax, buriya Ajax iri mu ma equipe y'amateka kandi akomeye burya kugira ngo baguhe igitambaro cy'ubukapiteni uba ufite skills ni na leadership. ariko yari mu bakapiteni ntabwo ari kapiteni yari mu bakapiteni nyine ndi kuvuga watangiye kwambara ya brassard ya Ajax. nabonaga ngewe yakaje nko muri Chelsea ari umusitata, ariko ntekereza ko bamusinyishe mu buryo bubiri: gufasha make kukureya ku ruhande rw'ibumoso kuri 3 hajyagayo nde hajyagayo nta Gusto niwe wajyagayo yegeye Gusto. icya kabiri aje ashobora kuba nk'umudubureri cyangwa se umusimbura wa Levi Kuruwera, ariko nibarangara kakijyamo nawe akaba umutitireri agakina match ebyiri zikurikiranye, uyu muhungu azaba umukinnyi w'igitangaza. Chelsea guza umukinnyi mwiza pe. ubwo cyo kiza kumutoza ahubwo aramutse agize amahirwe akabona iyo competition y'umuntu ushobora kuza gahangayikisha abana akaba yakina, baza ko nyina kumutoza bari mu nyungu ahari kurinde competition kuri nko kureya se. iyo umutoza agize chance akabona nyine umukinnyi nko ushobora kuza gukompeta ngo na Silva agati nibagira ibyago akajyamo abagenzi bakaba yakitwara neza, unaza ko umutoza itabivuga ati wow ubwo noneho kukureya nawe cyangwa se ubwo warubuze asimbuye nde kukureya cyangwa Levi Kuruwera umwe muri ubwo Kuruwera ikora cyane ugarukemo mu gihe hatu yagezemo. Njyewe ikibazo kuri competition ko umutoza yari byiza kuri nashaka kuvuga fwa baguze bafite Levi Kuruwera ibumoso nande wundi bafite na Badiashile ibumoso bafite na muri access muri access kuko mbona iburyo abakinnyi b'iburyo bo muri central defense b'iburyo
bafite ibibazo ni babi umwe wenyine navuga ko cyangwa uwa kabiri ku mwanya ubwo ni ndavuga ngewe ni Tosina Darabio na Charoba na Fofana. Charoba niwe muzima ni first choice sibyo Tosini araho naho Fofana ni uw'imvune imvune zigenda ngiye mbona nibyo kugira umuntu uri kuri level ya Levi Kurweri kuko navuga ko ari mu duyobozi w'iriya defense kuko ubona ni udahinduka muri central defense mbona ngewe uyu muhungu rwose umunsi umwe azakora ikosa uyu muhungu akajyamo ko ni umuhungu muri deri wiyangaje 19 na siri nanone ku rwego rwa Premier League aracyafite igihe kirekire cyo gutegereza aramutse ari mu Burundi bari kuzamuka ubu ngubu ntago bagisaba kwiyadapta cyane harimo ikintu oya kibumoso biragoye ndi kuba mutima wa defense kuko nakurera nabo bari mu biganiro byo kumwongera undi masezerano ahubwo harimo ikintu bano bakinyi kubera bazamuka ari bato kuko buriya mu bakinyi bazamutse ari batoya muri Eredivisie bakinnye match yabo ya mbere ari batoya uyu Jarori hato no wa gatatu inyuma ya Ryan Gravenberch na Clarence Dorf yakinye afite imyaka 16 n'iminsi 33 gutyo itaruzura 17 so uyu hato ikindi ama equipe baba bakiniramo nubundi za Ajax ni equipe ushobora kubonda utajya kuri pressure ya media yo hanze ariko equipe ya Ajax ni equipe nayo igira iyo pressure imbere mu gihugu no hanze yitabiriye buriya niyo yije amashonga mpuzamahanga ibifite ahantu bigomba kugera noneho yazamutse isa nkaho irimo kugwa isubira inyuma kritika ari nyinshi cyane PSV Eindhoven za Feyenoord ziraza zirayifatirana batwara ibikombe kuko bagiye nko mu mikino nk'inyu mirusha amanota nk'ari gutyo yagize n'ikibazo cy'ubuyobozi cyane kuva Edwin van der Sar na Overmars basohoka iyi equipe yagize ikibazo cy'ubuyobozi ugiye nabibona mu bijyanye n'imitoreze abatoza bagenda binjira abasohoka n'uburyo abakinnyi bagenda bava mbere yuko ukomeza Deus reba igihe imaze irwano kubona umunyezamu yarabuze mpaka ikintu ifatisha umuzamu myaka 100 passive igihumbi afite rema ko passive afite 42 aririmwe ariko umupira wo hasi ntiyawufata wo hasi ntiyawufata ngongora n'inkoni passive yawanjye so rero mbona ngewe uburyo uyu mukinnyi akina ni umukinnyi nabonye utajya uva muri hari abakinnyi baba bari in discipline tactique nabyo kare mu gitondo barimo bamuganiraho kuri Sky bavuga ko mu gihe bakenera umukinnyi utandukanye na kukurera urabona ibintu byo kwinvantinga muri mediane ku mukinnyi cyane bavuga ngo ashobora gutangira hagaze hano ariko mu buryo bw'imikinire akaba asa nk'uwakina nko muri mediane kwa kundi tw'abanyasezo ya Stones kwa tujya tubona Lewis Kelly muri Arsenal avuga sezishize ya kukurera ariko yabikina yasezo ya kukurera akavuga ko mu gushakisha indi professional kuba yafasha muri ubwo buryo ndetse no kuba bavuga bati ni umukinnyi ukiri mutoya wowe ni umurongo rusange Chelsea ubona kirimo irafata abakinnyi batoya bafite tala bashobora kuba bakina ubu bigakunda bakaba beza bitanakunda nyuma y'umwaka umwe cyangwa se ibiri bakaba babasubiza ku isoko ko bidakunze ni equipe ubona ko yiteguye kuzabashakira umwanya ku buryo batazatakaza cyane agaciro bavuga ngo niba aguzwe izo miliyoni 35 cyangwa 33 cyangwa se zingahe nyuma y'imyaka ibiri 50 zazashoboka cyangwa 45 cyangwa basubiza ayandi ubona ko Chelsea niwo murongo irimo nibiba byiza bikaba byiza mu kibuga sava nibidanakunda babasubize ku isoko kugira ngo nk'ingero za Bamadueke murimo murabibona nabo badeweze bari hall twavuga nicyo kintu mbona ni umukinnyi wumva cyane tactique z'umutoza ikindi ni muto ikindi ni mutoya ushobora kuba yatanga icyizere mu buryo bw'imikinire so reka tugeze turebe ariko mu bijyanye na Tarano umukinnyi wari wifujwe na za Arsenal ni umukinnyi wanavuzwe no muri za Liverpool mu kwezi kwa mbere yaje Anfield kureba match ya Liverpool na Ipswich nyuma baza nyuma za gutangaza ko ari Ryan Gravenberch mwene wabari wamutumiye kugira ngo aze kureba iyo match birangira aho ngaho ariko byagiye izo speculation zageze bo mu bijyanye njye ku cyana Serena Deus bahurijeho bombi umwe ati ni umukinnyi ukiri mutoya kandi wumva tactique na Serati ni umukinnyi ufite talent byombi ibyo byose umujene witwa hatu bigaragara ko abifite cyeko igisigaye rero ni umutoza kuko nimba ari ikintu cyamena amashije kubona uyu mutoza wa Chelsea niba zenda kazakomeza cyangwa se kuko icyo umutoza wa Chelsea atweretse muri seze ishize atweretse ikintu kidasanzwe muri we cyitwa gukoresha squad yose rotation ikintu twakimubonyemo agerageje kugikora tugendeye kuri squad ikipe ya Chelsea yari icyo cyose nyifite ikibazo ko azamukinisha niba ari wa musore kuko buriya ejo nabonye inkuru isobanura neza iza rya
uyu mungu wagiye muri arinasi Felix niba umutoza bara ngo ntabwo yigize amenya uko Felix yaje none banika bavuga ko ngari umukinnyi w'ababoss buriye rwose biri no mu bintu bene barango byatumye uretse ko ngo ari n'umunebwe nabonye mugenzi wabivuga uyu nguyu wagiye muri Fluminense Saul Niguez arabati tara ya Felix n'ukuntu uburyo azi umupira n'ukuntu yitoza nayo ntiwamukinishira umutoza Felix nabonaga mugenzi wabivuga ejo ubwo rero nimba uyu museke icyo nashaka kuvuga nimba hato aje kuri recommandation y'umutoza recommandation y'umutoza yumve neza Ben uyu mujeri ntago azagira ikibazo cyo gukina kuko umutoza twa Maresca twamonye ikintu cyitwa rotation namwita ko ari master wabyo kuko namonye byumva cyane nimba umutoza mutoya uzije kuri pressure ya Chelsea akaba atagira ikibazo cyo atagira pressure agatangira gukora rotation muri effective afite kandi ukabona ko agerageza kubalance equipe ye yabibanzamo n'isega kuri bane tuje kugira ngo urwego rwabo rudasigana credit kuri we nimba rero ari recommandation ye nk'umutoza wamwifuje byanga bikunimwa ikijyanye no kuzamukinisha ndetse no gutuma yagira adaptation muri Premier League biri mu nshingano ze kandi yabikora neza kuko icyo twese twemera ngo ahangaha na bagenzi banjye nuko ari umukinnyi ufite tala mwiza nge Simba beke ntago ndamureba akina cyane ndetse mu ikipe y'u Burundi namubonye bwo akina left akina kuri gatatu namubonye no mu ikipe namubonye mu bahorande batoya batinyaga 17 bakina finale igikombe cy'Iburayi akina gatatu na kapiteni wabo nongera kubona mu ikipe nkuru mutoza yamuzanye muri ya mikino ya conference nago mukinisha gatatu nago ndabona muri central defense nago wari umuntu nzi cyane ariko ikigaragara cyo nabonye n'abahorande bavuga ngo ari mu central back ashobora kuba mu left back ariko Axel muri Arsenal nubwo bashaka Berici Eze ariko bamaze kubishyiraho umucyo uwo bita V.Jyokrees ngo niwe ugomba gutera penalty zose za Arsenal muri iyi season zategwa na Bukayo Saka ni Saka waziteraga Saka urebye n'imipira yose y'imiterekano amakona penalty kereka wenda nko ku ma free kicks usanga ari Declan cyangwa se na Martin Odegaard ubwo rero byashyizweho umucyo ni ibintu byiza ni bimwe mu bintu biranga ama equipe ari professionnel ntago uzabona abantu barwanira baro ngo ni ngewe bakurana ariko umuntu ajya gutera penalty yaba yafashe baro umuntu agaturuka hirya kaza agashaka kuyimwaka ari nk'umuntu w'umukongo ngo yitere ariko ara ni ibintu biri automatique penalty ni bibonetse n'uyu ugomba kuyitera mu myitozo arabikora cyane umutoza muganiriza nawe mu mutwe aba abizi neza ko ugomba kuzitera bikanatuma abitekerezaho akabishyiraho akabiha n'umwanya uhagije ngo ni ikintu cyiza cyane rero ese urebye byanamufasha no muri integration hari ukuntu mwatakaza muri Premier League atarayimenyera kubona ibitego bikagorana ariko kumuha ayo ma penalty akawenda yabona ibitego nka 2-3 bita bimumotiva nyine bigata bituma agenda ayanabona n'ibindi bitego bivuye kuri ibyo bya penalty yagiye atsinda so Manchester United rero yanganyije n'ikipe Everton ibitego 2-2 Man U twara Summer Series kuko Summer Series barimo na Fulham na Everton na Bournemouth nifite amanota menshi amanota 7 mikino 3 batsinze 2 banganya umukino umwe bahise batwara igikombe banganyaga 2-2 kuri nimugoroba ubona ko Man United mwaka utaha turayitegereje cyane izatangira cyane ikipe ya Arsenal mu minsi 13 yonyine minsi 13 uzari kuri 17 Man United Arsenal niyo match yabo ya mbere zabifungura Premier League bitego bya Bruno Fernandes kuri penalty azana gutanga assist ku gitego cya Mason Mount wasinze igitego cyiza cyane kwa kundi baguha baro muri box ariko ugakontrola uhita ubona izamu des important atashyirayo baza kubyishyirwa ariko Man U cy'abantu babonye bo igitego cyiza kabisa yafunze umupira nahindukira Flora itayindukira wajya ngo nta turigongo afite ari kuri kintu asa naho yakize asa naho yongeye kugaruka Mason Mount nimwe mu bakinnyi ubona ko basa no banayibarisha nabi aramutse ari muzima bamwifashisha cyane muri iyi mediane yabo ya babiri akaba yahagarara imbere n'umukinnyi mwiza cyane rero ubwo abantu banabonye duo ya Kunya Mateus Kunya ndetse na Mbemo kuko nibo bakinaga nk'abataka babiri mu mugongo wabo bafite Bruno Fernandes Mbemo iriya ndaniye nabonye iranda ni umunyakameroni ni avuye muri precision ariko kirifiti nubwo ubona gifite ibiro byinshi ariko ubona kuntu gifite baro gishaka kuyimanaginga aguze ko Mbemo ashaka gufata baro ari nko mu bakinnyi nka batandatu ba equipe adverse ariko akayigumana paka aje kuyitanga kuri bagenzi be ubona nyine afite uburyo managinga baro holding umupira ubona rero byaba ari byiza bagiranye iyo di wowe na Mateus Kunya byazakunda ko bazina ko bose n'abakinnyi batsinze ibitego 35 muri Premier League reka turebye baza Manchester United